kuko watoto wengine maisha yao ni maperte katika mafamilia yao. Kuko watu wengine maisha yao donge ni maperte kwa wazazi na kwa familia yao yote. Sababu wameshindwa kumfuata Mungu, wameshindwa kufuata masharti ya wazazi. Na mimi nakwambia ya kama hakuna upendo wowote ulio kama wa mzazi. Ukikosa kwenye ukakuwa perte mfamilia yako, mimi najua ya kama hakuna kule utakapokwenda, hakuna kule kutakapokusaidia ili usonge mbele. Hapana, ile sina imani nayo. Lakini kama umeitika uwe mtu wa maana katika maisha yako, ni umfuate Mungu. Na wakati utakapomfuata Mungu, mimi najua kuna vitu vingi ambavyo vitabadilika. Lakini wengi wamekuwa maperte, apare kuleta maprobleme mpasele, hakuna kazi nyingine yenye anaweza leta. Leo anaweza leta hiki, kesho analeta hiki. Mimi nishaona mtu mwenyiko analetea paka wazazi maprobleme, leo anaiba, kesho ana frappe, kesho donke vile vyote mtu moya ndio mwenyiko anavifanya. Ndio pale mimi najiuliza, mimi nasema sasa, mtoto wa saa huyu kuzaliwa na kuombewa, aliombewa tu juu ya kutesa wazazi yake, sote ni jua nini? Mimi naona ni kwanza anapuzia maneno ya Mungu. Hafati donge kisikia tamu anasema maneno ya Mungu, hafurahi yake. Yeye hajisikia yake huru sana na ikala pale. Yeye pale iko nasema wakuhubiri wanaweka ba frapper. Hauyamuuliza hata 50 francs. Yesu Kristo wakati alipokuwa akifundisha watu, hakwenda jua waulize makuta. Hapana, lakini kile anakulagaga tu ni wewe uokolewe, ni wewe utoke kule uliko, ni wewe utoke katika shida yako, umletee mzigo wako. Ili wakati utakapomletea mzigo wako, mimi najua ya kama utaweza kupumzishwa salama. Na ndio maana kwa siku ya leo mimi nakuita nikisema usikuwe perte kwa wazazi yako, lakini uwe mtu ambaye atakayeshimamisha familia. Sababu unategemewa. Wakati ulipokuwa ukisoma, wazazi walikuwa wanategemewa wakisema kama huyu mtoto huko siku atatusaidiaka. Lakini leo bangi ndio chakula yako, pombe ndio chai yako, kila dhambi yote donge ushakuiua njia yote. Ndio maana mimi nakwambia ya kama kuna njia nyingi ambazo Yesu anatumia ili aokoe mwanadamu. Kuna njia nyingi ambazo Mungu anatusaidia ili tuokolewe kutoka kule tuliko. Njia ni nyingi, lakini ni sharti wewe umuitike. Ni sharti mkubali, usiwe perte katika maisha ya wazazi yako. Hapana. Mimi najua ya kama uko mtu munene, lakini kwa kuwa umemkatala Yesu Kristo, vitu vingi vimeshushwa kwako. Sababu wakati tunapomwamini Kristo, tuna miaka ambayo inayoongezewa zaidi. Na ndio maana mimi nakwambia ya kama kwenye Mungu huko mavantaje za mingi. Sevreke watu wiko nakimbia kwenye Mungu. Mtu sasa iko krizi hana makuta, ndio anaanza waza mambo ya Mungu. Anaanza waza komata fata Mungu. Pale donge na vimemkomplike. Sote amekuwa na magonjwa, ndio anaanza waza kufuata Mungu. Lakini Mungu ni Mungu wa kuokoa watu. Wakati Yesu alipokuwa akitembea huku na huku, alikuwa akienda akihubiri habari njema. Lakini wakati alipotembea, alikuwa akiwakuta wagonjwa, anawatia mkono ili awaombee. Kazi yetu sio kazi ya kuombea watu, sio kazi ya kuombea watu ili wapate kazi, lakini kazi yetu ni ya kutosha watu kutokujua. Wakati watatoka mkutokujua, mimi najua ya kama watapata nguvu ya kuomba, nao Mungu atawapatia njia nyingine. Ni kweli tunaweza tukaponyesha vilema, lakini sio kazi yetu kuponyesha vilema. Tunaweza tukakuta vilema, tunawaponya katika njia ya Mungu, lakini sio kwamba tutakuja ili tuwahubiri uponyaji. Hapana. Na ndio maana kwa siku ya leo mimi nasema ya kama tunaweza tukatoka kule tuliko, tunaweza tukatoka katika shida ambazo tulizo nazo. Mimi najua ya kama kufuata Mungu ni furaha, kwenda na Mungu ni njia ambayo naye tupa uhuru katika maisha yetu. Sababu tunatembea tukijua ya kama tuna Yesu Kristo. Tunaye Yesu ambaye tulihakikisha katika maisha yetu, ambaye tuliyempata. Asante sana. Mimi najua ya kama Mungu atasema na wewe. Mungu ataguza roho yako. Sina njia nyingine ambazo nitakayotumia ili niseme na wewe na nikukovengre, lakini kuna Mungu ambaye atasema na wewe. Na Mungu aendelee kuwabariki kokote muliko. Asante sana.